Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the Rustenburg Herald News Bulletin with myself, Jabulani Sinyazo, and Maris Leroux. And we're going to be giving you headlines that are making news here all over Rustenburg. Ja, wel, soos op ons voorblad is die Paasnaweek net om die draai. Ons stel die slaapies soos ons hier sit. Maar ek dink die meeste van ons gaan met Jan Thuisvleis se karretjie ry. Want die petrolprys, die dieselprys, oh my goodness gracious, soos hulle sê, lees bladsy 3 wat die impak is op jou kar se tank en op jou sak. Dit is natuurlik iets wat die land aan die gons het, so die mense wat wel kan weggaan hierdie naweek, julle is absoluut geseën. Baie lucky. My word today is responsibility. Why am I talking about responsibility? It's because we are heading towards the Easter weekend and we know that people are making irresponsible choices. Now, on this week, we had the police in Bosuk holding, stopping cars and checking for compliance. It's going to take place until next week. So be careful when you are driving. Make sure that you are up to date with your licenses, you are up to date with everything, your documents, because Home Affairs is also involved, and all those who are committing crime, they're going to be in deep trouble. Dan, Jabulani, did you know the circus is in town? No. In the Civic Centre during a council meeting. Okay. Yes, if you say so, I understand. Lees gerus op bladsy 3, daar was 2 vergaderings hierdie week waarin raadslede betrokke was, en een van hierdie vergaderings het ongelukkig effens hand uitgeruk. En ja, wat kan 'n mens sê? Ek sal maar liewerste, soos hulle sê, 'n heelbek, 'n stilbek is 'n heelbek. Lees gerus op bladsy 3, maar ons wil nie van sulke dinge lees wanneer daar, soos ons nou huidigelik hier sit, alweer 'n kragonderbreking is nie, en sulke tipe goed wat moet aangespreek word. Ons wil nie nog hê dat die councillors moet handgemeen raak nie. Asseblief trek julle sokkies op, stof julle maniere af en doen wat is reg vir die inwoners van Rustenburg. Those are the people who are supposed to be responsible for all the decisions that are being made here in Rustenburg. So pull up your socks. We are moving to a fatality that took place in Tlhabane on Sunday this week. That's why I said I'm going to start with responsibility. Now, there was an altercation that took place in Tlhabane on Sunday, and as a result of that, somebody was shot dead. We are saying, be responsible, even at public pubs and taverns and all that. Be responsible, because this can always be avoided. Have a good time, but do so responsibly. Exactly. Dan, so gepraat van verantwoordelikheid, iets wat my regtig dwars in die krop steek, is mense wat parkeer in disabled parkings, soos dit bekend staan, parkerings vir gestremdes. Nou, ons het 'n brief ontvang van 'n inwoner wat 'n gestremde pa het, en sy sê daar is 'n groep verkopers wat elke liewe naweek die parkering gebruik om verkope te doen in die Food Lovers parkeerarea. Kom ons neem asseblief ander mense in ag, en veral mense wat soos dit staan nie gemaklik oor die weg kan kom nie. Daardie parkeerareas is daar vir 'n rede, en dit is nie om vetkoek te verkoop nie. So asseblief, stop maar by 'n stopstraat, moenie jaag oor 'n oranje lig nie, moenie in 'n parkeerarea parkeer waar dit geallokeer is vir sekere mense nie. As jy nie 'n ma met 'n stootwaandjie is nie, moenie in daai parkeerarea stop nie. Al die tipe van goed. Ja, kom ons het 'n gelukkige en 'n geseënde Paasnaweek. Be responsible, and we'll see you again next week.